bilensizmi? Bu sılğadan ortak kirge esip turgan 2022 yıl kutlu olsun. Zor suyin işler, iminlik, bir koşulda bitmez vakitler oluşsun. Kümüllerge nur ister, ilk matur günleri, iyilikli, bereketli işleri bilen 2021 yıl ilimizden gider. Yoma yılga kirgende biz adet boyunca eski yılda uzgan yılga eğlenip koyuyoruz. Özünün şartlık kuanışları, ırşı meşakkatleri bilen 2021 yıl uzun var. Bu sagada 2022 yıl. Uzgan yıl nindi matur vakıgalar bilen bizden iste kaldısan. 21 yıl bir ağır yıl bulduğuna koramasdan, ağılımızda, şiirligimizde bir көп oңışlarga eriştik. Президент программалары bilen bir көп объектlarda kapital remontlar yasaldı. Sport meydançıkları düzildi. Mektebimiz zamança cihazlandırıp kapital remont yasaldı. Bakşabız balalar bakşasına yasaldı. Sport meydançığı, trenajörler bardakka keldi. Tüben tekirmende indi biz фельдшер акушерлык пунктын түзедік. Келешекте де бізге шундай матур традицияларны давам етіп, бірге матур етіп ішлерге ешерге ясын. Енді біздің 2021 yıl тағында өзеншелікте болды. Ол туған тілдер yılı hem халыклар бердәмлеге yılı деп аталды. Bu iş boyunca da bu ülkede de biz bik zor oңышларга eriştik. Neticeleri bizning her qayсыбызның алдында. Енді менә шушы işler bilen birge келешекте матур итеп 22 yılını da каршы алырга язсын. Tradisiya boyunca Tazmince Minzele gazetesi hem yukarı Tekirmen Ağıl Jirligi bilen birlikte uyuşturulgan Yoңa yılına en matur karşılaşı konkursunda katnaşıp, en kreatif çırşı nominasyasında jеңген Ağıl Kitapxanası бүләкләнә. Ümitli Hakkistler nominasyasında jеңген Yukarı Tekirmen Ağılı Abdülhay Sabitov ismindeki mektep бүләкләнә. Ең ұзақ әзірлер işte biz ноябрьдің озағында бұзып отырып отырған Бақша һәм ғаилә бердәмлеге номинациясында жеңген Шатлык балалар бақшасы бүләкләнә. Уңганнар һәм булганнар номинациясында жеңген Югары Тәкирмән авылы мәдәният йорты бүләкләнә. Минем байлык, минем сәламәтлек номинациясында жеңген фельдшерлык, акушерлык пункты бүләкләнә. Яңа ел сыйфаты номинациясында жеңген авыл советы бүләкләнә. Ең ышанычлы Айбалит номинациясында жеңген ветеринария бүлекчәсе бүләкләнә. Номинациясында жеңген Түбәк Тәкирмән клубы бүләкләнә. Нәтиҗәле проект номинациясында жеңген Илфат Рафаэль улы Мәүҗиев бүләкләнә. Нәти яшь кыш бабамызда килеп җиткән. Әйдәгез, аларны кул чабып каршы алыйк. Hürmetli Tekirmen halkı, kiygen konaklar. Bizim barınızla da yakınlaşıp kilüşü 2022 yıl bilen tebrik etemiz. Sizge kilesi yılda barı tip uğuşlar hem nıklı selametlik dilep kalabız.